wa mauvo. Nena ukethia na udho chandini wa vilingi wa mauvo ni saa 3:30 ni tawa Caroline Mweni wa Muteti Sharon Dinda ni wa kunengelela vilingi kwanzia ya meko ikatombo kunenga mauvo latimanengi wito. Alatukumbanesye ni pamwe na Kambuni wa kunyaye cha kiwu wa kitwasko kukunwa Mungu kanyangi nginyangusa nisyo ithele. Aimi mama mavakato kwa ngundo na matungulu kuteta kwa nangi wa madho wa nimbulo kasi ya mavakato. Uwa medho kwikini ya muno Kenya akenya mbewa milioni 1.5 maiwe totomena wo. Na ene kukulwa medhwe mainena ni ya kukwata mausungio mama usuwani ya avandu va kutumia mitandao. vilingi wa mauvo. Musaisa mwendoni na udhocha tuigwe vilingi kwanzia ya uliku maovisa kambunini wonya ita wa kitwasko uvonge wa kanyangi kitwiruro ni makuno Mungu utongosya wonya ita wa sokoni wa kanyangi na mawithululu kwa mawo kwa ivinda itanamba kumanika ngina ila kukatwa iwo nenania na enende makisio kiuku koni otongo wa kambuni usu manena nandike mama uvo enende asuni maweta otongo wa kiu kwa oyu wimoko ni mo muvakali la kukethi wana kikalo ta kumandho sungio katika tewo kambuni usu wa kitwasko na kuyava mayesa kusioka na itina ngina ila kukakwatikana usungio wa kutua Onesimus Talo na mauvo. Enende kumawodi ni akanyangile kilio ni mbunge cha Kitururo ni matoise maandamano mamu wenginye kisesene cha volisi cha kanyangi kuandikithia mathina mona lama wetatamethiru makisila unguo tongula wivo wa kambuni wa kunyai cha kivu wa kitwasko vonge wa kanyangi. Wi Malawi governor waitu. Hello. Wi siasa ni waisio kanenge kanangi primary kivu. Nanu manengie kivu. Yes. Bina witu nagu unengie mikola. Kitingirangirie mwana. Na tizo nenge mikola mwana kitingirangirie chao. Tendo ngwe kivu kitu direct makatika boho kimanenjwa nandu maba makanyangi. Kuti nenete kiwirie demonstration zitu ni peaceful. Inaweza kuanza kimi cha mundu, tiyuma mundu, tiyikona mundu. Ini nendo mwaka na baka nangi baingule bosa chao. Ingule bosa chao. Ene mbiana la mevikitekesione kimeno dhatu mwingi tino wa kukosa kivu pandu vevinda yasa dhina rama weta tawevuli tekila mwene ndikisione ki ni masi wakulika kisesene cha volisi cha kanyangi ni mawavisa ma volisi ndimane ngwalingilea wa kuandikile madhina ombe ala medhito mayesila unguo tongo wa kitwasko itambia lama weta ni muambilili wako mandho sungio wako tuwa tino wa kunyama abandu vevinda yasa. Pasibio ya kanangia manengi ya kivu kwa baadhi lingi ngilile ni kanone ngo kivu suwa kwa bangilie 10 na mwitua meba na singi mafodi ngilie 10 na tuzo katwa sekana tinengane kivu kino kula kwikitiwasko nune machozi yebatena mutalatala kivu kino twatewa kubiki musilingi 8 suwa titewa zilingi manele na miongweli na kivu kino kibikame very expensive weather mwenenzi wa kawaida ndambo ngwa kibukino onawiyo vone maweta kuma oina kuthina mbeva ya visa na mwa kitwasko wele kuoneka bakuve na kibucho meiweta tina wakambuni kupinga kibucha ndovo ina manenzi wani sidikali ya kaundi ya Kitui na kuambate madhoa ene mbingi kisione kimedhito maitumia kibu kitegesio na kila ni muisio kwe madhayo mo wana dhina mwingi dekaiwa ni kibu kini chote tumetoka kunga na ni ndovo ini katone wana kibu ni chale ilo na cho mando maa kitwasko mazi ya kibu kito na ni mato bachie kibu matoka ile dinatuma ni kwa malombe toko tone wakibu na jamana kwa kumesiendu cha kibu nikareza na zero zika kuno kibu na mwana na tomba ni de kule kibu cha bla ko kwa sati tote niki teta kabetu majema mtana za zuri ya kibu ke na kibu mwana tane ni ta kile ai de ambo ma kibu kito kana ta tone to nembe ile vote vilingwa mova Motongo TV kumakanyangi Kitururo neta Onesimus Chalo. Aimi na atandithia mama vakato isioni sia kangundo na matungulu ni matata kumanona kwa nangi wa kwangetha ya mavakato ni mbuloka na ile si udhoa mavakato na dhoa wa kuitaitheka
ingi ni maweta kana ungei wa mavakato isione sianduane ni wongelekete muno kindu kila chukanite na amwika kukengwa ni mbuloka na kungea mavakato masane mautuku na kuetenga lama kwi aimi yuni menda tongo ikumatethesya kukwata soko kana kithi cha mavakato ni kana kutangia ni mayo ila iende na kuonza Boni Mutisye na mauvo. Nendema hutakana mekwatazane mama avocado ndero mondo maki ukwati na makilaki muthenya na ni maino ithitwa itambaika rina kwithwa maitho ma avocado nai na lama umeta mbuloko cia avocado na sithitwa ivuthise ni mayo na kumana ngia usiao kana ukwati wo gawa ya avocado yu wesiethe ya kila bandu ni guthukie muno pio na baikindu githukuta mwemi kwikia kindu muthangani na ndakinenga mwaka umwe wa kele wa gatatu wa kana achetele ke motethia na ndwethia kindu chukebika bandu chanangwe na ndwethia chanangwa kitakasi aengenesa yothimwa nimekweka nai na kindu chambe esunenza atwetekelia ukamba nundu kemba no twetekelia ithieta akamba sindu situ ila itono tutethia cianangwa na andu makitete kuka na tia i kambuni cie kugwiro ni cio tutethia withia ithie ntu athito atwa no ronengwa uyola webunde ni kambuni ni cio twa kundu kungi no thuku muno na kiune kindu cha lolewa kindu cha lo kuno marufuku na kembwa kikuyo mavakato mayo wawa na maithimawa ona kukamba ni twele kulea na ni twele kwikia monga momwe na tukalea nundu ivakato kilo ndo wa silingile nacho kilo kina mavakato 10 wamba nge vakato yu payambe ikasia nondo atwethete ibiku umuti osu otia wa wananga kiwe kindu twalolea muno bio na twalongamana monga momwe tatwakamba mawetengi kana mbulokele sithitwa ise mavakato sietete maundu angi ona maungei kwithwa mwika ingi milika sikoni siungei no kana kuthwesia enende kana tandithia ya mavakato na kutia wanange kwa mwingi onange kuumea nange kwithikia gwikiwa mbini mikolonyo nongei wa mavakato ila uta mathwa makwicha itheka kwino ngei wa mavakato ni moyitwe muno mitini itu mavakato ni manangitwe mitini itu na miti itu yende ibunite nundu ila watu ya avocado ite ibiku already muti usu etha wabuna na nuto no thio na karibu miaka 5 muti usu utesa kusia ikwetha moyitwe muno pyu nundu ona ndu onthe kuma okite maite mundu ekomana yukila kwacha akethia mavakato make onthe matwiwe na watia tithia no anake maitu muno ala matema wiane no mame kuna maundwa na mekua mavakato asu nundu mavakato meno mbloka mwingi muno kukwitu lokimwe melika mavakato 3 kana mavakato 5 ivakato weke hesabu nitau wiwe ngotole muonza kwa kwata mavakato ana mbau na tuithimewa ekunia ta yeye umaslingi uma kilo 72 kwa ngolo ni 360 oye bakamota 150 bati ala na 210 si wake na mbloka ni mini ya mavakato ibese sia twa ko meundani sietete ko na waite bano katithetie kutienda ukulia andu ala membloko matunda ba musi watala na ala membloko matunda musi wa kangundo na mawithiluluko onthe makangundo na tala timukulia kwa ndaia tani cia ina keu nundu mitene yojiwe ni anake nundu wa ukosawia anake moya nundu wa sindo cia ndawa cia umila moya nikenda mundu oka ata makunia 3 anengwa silingi maana kana 250 besa isu aisemba aithia inywa obangi ange mayo milana ange manyoke utabia nesa wasite na wo ithukangei musi watala na ithukangei musi akangundo na mawithiluko onthe matala na kangundo ni kwithwa miti itu yende ithelete na ciana situ siende siuyite na bala mwana wakwa ati wayua wa ni tuona ange mabalugite makatulikanga miongo nangi omakwa wa makabebwa mbaitu ni kwondu wongei wa mavakato na ala mekuwa mavakato mekito tuvena mevena isiana ni kwithwa ivakato kilo kiima chali kama mavakato 5 kana 6 no inenga mundu silingina
silingi na mbaitu sieka mundu ata kila makuli ondo mwana soko muso tino isio siko thonsi ya kaunti ya Masaku atondi thito naona nyomuseo kana matunda maseo na kila kionekane kana ivindani ukitethwa maiko tombaune manoni tonya kwanangika kana kuleusia matunda ala mailite ni tubandite mabakato nanye kwa imbandite mite mingi muno ya grafting mbanda avwete mbanda ashi na mbanda golden ash na mabakato asuti na mo na imo utethio witu na imo tutono some thia ciana na mo mbaitu tienda ukulia ni chao kitumi kwa iye andu mangonzeo o athukumi ala tusakuwa makathibe lani matono twikia ithi matona ubingwa ithi musi wa Tala musi wa Kangundo ugethia thai matunda maitu ni twatwa bau ni tukawe wanesa tukathime wanesa nikenda tukatikia na usomethia ciana tukabikia na kwika maundu ala matukonetie ithia ta ciai misieni kaunti ya Masaku nyeni toboni mutesia Tuisonga na mbe wa Kenya milioni 1.5 meno wa metho ni wo utona kusiagwa na wo ukakwatanwa akaumia metho make kanaila sieta wanzei kuna na dakitali Kanyolo Kameti ni kanave na vata wa kwike ithimi na kukunikila wa metho kwitene ni kana kwivetangana na kwasi otonyu wa kuona wengi dakitali Kameti mataene ndi kweka kusemba kwike mewani matambite kuthimwa ila megwata mena thina wa metho Ben Musauna mauvu Aine na mutongo TV ndakitali Kameti Kanyolo weta kwena na ukunikili ni kanambe wa Kenya milioni 1.5 mena wa metho ni wogula mundu utonya kusiawa na uo ukakwatanwa akaumia metho make kana ingila sita wanzei ndino wa wichi nitwonete kana thina wa metho ni mwongeleku kwa kilungu kinene na nundu wa kuongeleka kwa thina wa metho tuko na thina wa ndito ya Kenya kwangelekana 15.5% ila ni 7.5 million people medetwe na thina wa metho na kuondwa thina wa metho kuongeleka muno thina wa ndito ya Kenya thina wa metho wikondo kweli kindu cha mbele tuita congenital kana thina wa musiawa na wa keli mlatuita acquired uno wa kusiawa ni wona kuna tunini twina nzei metho kana kasiawa metho makomena thina usu ni thina wa kusiawa no su tukenda tuisisya number 2 pela tuita acquired kwangaleka nyondo masukali ni mawa metho momuno andu ma pressure ni mawa metho momuno number 3 no kwate dinosua kwa kuma ndino infection cia metho na still no kwate dinosu kuma ndino wa kumea dino wa metho maku na pia ila tuita cataract ila tuita nzei kwa kikamba still ni very common na asuni no katikati wa itumili tongwetie cia dina wa metho ndino wa thia itu ya Kenya Dakitali Kameti eweta vena vata wakweka ithimi na kukunikilwa metho ndino wa ilini kisia uiti evinda kuthie vinda kwitene ni kana kwithetangana na kwasi utonyi wa kuona kulia yo kukwikwa metho screening kana kusiwa metho kwina kitumi kana kwina importance nene tamuiti no nasi kana ila metho maku masiwa tene mena thina ni tutona kumama kana metho maku menda dawa cia kwikia metho maku menda dawa cia menda kuthenzwa kana metho maku nimekwenda miwani na mundu metho wesa kwithia ena deno toni munene wa kuona kwa uno sio nikenda tu isise tene nikenda to prevent ila tuita preventable blindness deno andu maito oingi ndakitali Kameti ni wa mataene ndi kuweka kusemba kwikie miwani matambite uthimwa ila megwa mena thina wa metho thina wa metho walikane tuona andu angi maidi ndukane makawa miwani kana nziane kana ndukane mundu atemo thime lakini nienda kwasya kana
nuseo utambere kwikia miwani wambo kwislandino wa masini nikende confirm medo maku meki wango ni kiva umonekane kanani miwani ya usoma huku nengwa umonekana kanani miwani ya cheni unengwa na nikende usuvie medo huu ni yandu maitu duka kitodi ndukane kana kuwa miwani nziani nuseo udimwe nikenda tuone exactly ni thina wiva nikenda tuone ni thina wiva we'll be able to treat you. Vilingi wa Mauvoo Tongoi TV kumava Masinga kaunti ya Masako nyenita wa Ben Musau. Director na member muvyane wa maundume ukuno kunikiliwanda wava Kenya Kemri Mwandu Damaris Maweu ni wenda sima siana ila sima mudha monzu va mwenandu ondhe kutuika ndwala mema mudha memwanya nthini wa itengo sieke vathukanio. Damaris aneno kavindani kala wathokea amanyegua ala mema mudha memwanya skuluni wa musingi wa Unoa kana Unoa Small Homes na valangi wathingilila kana silikali wa Ruto wina wendi museo ndoni wa muvea wa kisomo akinenganengelekanio na kwathukiwa kwa mbesa sa capitation kwe masukulu chumwane kithedile Caleb Chalo na Mauvoo. Ni Mwandu Damaris Maweu director muvyani wa Kemri akivulana na maniwa maskulu wa Unoa na ingi amaniwa mema vata memwana Unoa Small Homes. Ndongo ino ni athingilila kana silikali wa Ruto wina wendi munene wa kuona waili wa kisomo akiweta kana kiki kithio ni tamjenene ya silikali kwa thukia mbeza sia capitation kwe skulu sia musingi sia junior secondary na senior secondary ndini wa chumwa KKVTM. So naweza shukuru sana our president ametoa capitation ya mashule. Mwalimu najua kulikuwa na pesa kidogo lakini last week ametoa pesa ya capitation for the school to run so smoothly. Hebu pigeni president wetu makofi. President wetu anapenda watoto sana, anapenda shule sana na anasaidiana na other leaders here kama MPs, kama our governor. Watauda Maris ni wenda asia imaende na kuungamana kumilya siana ila siya mamutha memwana akiweta kana mbinge sio siya thano tothi munene wa kiakili na vevatu ikakwatwa mbaumbe angena muno muno ki masomo ni wata asiana kuyova kavyu kuli masomo ni nikasema nitakuja na nyinyi jumuika na nyinyi ni waletee chakula kidogo nikuja ni encourage kidogo mjue masomo nowadays ndio tunakuta kama singekuwa nimesoma singekuwa nimefika mahali niko. Mnasikia? Masomo ndio muhimu in this country. Hata mtu akiniambia nimtafutie kazi kule kwa serikali na muuliza umesoma, kama una certificate kazi ni ngumu kwa hii serikali, siwafichi. So na nyinyi wote wenye mnajiweza au wajiwezi, hata kama mjiwezi kimwili najua akili mnajiweza. So nataka msome kwa bidii, muende universities au wako technical au wanasoma ndio wapate kazi. So na encourage msome. Mwandu Damaris Maweu etho akinenga no tethio wale uva muna siendo inge sia kembene kwa maniwa alame mamutha memwana mava Unoa Small Homes. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Utumi wa mitandao uthonokete kumanya mausungio makumi na moswanio kana stress ni kumanyikite kwithiwa ni undu umwe no lawende kwete moswanio mbeange ona kuvikia siko sia kwiyumia thayu kwanzia ya kwiyita aini na ile vikite ndambukane ye mwana ya kila mwaka ya ngwatanio ya alimu maka kewota nela yatoiwa kiwanzani cha Machakos Showground. Minista wa kisomo Masako Dr. Consolata Mutisia ne wailisi utumi mwingi wa mitandao mbe wa mundu kunenania na andu ala ange kumina mathina make aithingile lavata wa kunena sia na andu ala ange yelave na mathina. Daniel Mongele na Mauvoo. Minista wa kisomo Dr. Consolata Mutisia ndanena ivindani lo wakomana na alimu alame ungwa ngwatanio isu ya kewota ni wailisi kana thina ula wende na kwikumbela enenthi wa mesilia kana stress umanitu na enenthi kwitha muno maikwate simusyo vandu va kunenela kwethiwa na mathina unulaju wende na kuthothea wingi wa mesilia kana depression kati wa enenthi ingi vanthi ya Kenya. The 4.0 technology has contributed a lot to mental health because we now realize teachers, not only teachers, even the public, people are so much absorbed to technology, to computers, to telephones, and they talk to the telephone
you find that now that one-to-one talk, that the social interaction is no longer as much as it was. People are not talking to other people. They are talking to their phones, or they are talking to people far away. They are Googling issues on the phone. I want to tell teachers or the public that personal or interpersonal communication, interpersonal relations is very important. When you share with somebody one-on-one, it is much better than when you Google a problem, because you touch the soul of that person. So I encourage teachers to create talking, belong to clubs, belong to groups, chama, go to church where you will meet other people and interact socially. We were created to be social beings. We are created to be together. You cannot survive alone in your phone. You need other people. So I encourage our teachers, kindly engage with other people. Do not be a lonely person. Do not stay alone and talk to your phone. Talk to other people and interact with them. Thina ungi ulawe tatawende na kuongela utilo wandu alame kuimbulito ni depression vandi ya Kenya ni maundu maki ukwati wala alimu menda silikali nene kusila muveni wa kisomo kate kulikila misala ya alimu na kumatethesya kuyukila kiukwati mundu aingi muone makunikite muno na make kumbilo ni wingi wa mesilia. We have realized that most people, like 1 out of 10 teachers in the country are affected due to mental issues. So like now, it's not only teachers alone. What has really even motivated us much is about the school-going children, whereby you find that the children are also suffering without getting the assistance from the teachers, who are also depressed in this case, to urge the government of Kenya. I know they have zoned the hardship areas and they want to remove the hardship areas. I want to remind the government that these are human beings. They are working in these extreme hands. Majority of the teachers have taken loans, and what they are getting is that hardship allowance that they want to deduct from their pay slip. So I want to tell the government through the Ministry of Education, let them not touch the hardship allowance, because if you touch the hardship allowance, the teachers are going to get negative salary. Tell me, how can you work while you are going to the bank at the end of the month and you are being told that you are supposed to pay more so that you can get you can clear the loan that was there previously. Onu uvo Dr. Consolata Mutesini wale seta silikali waminite wiki ya mawalume mwana makutethesi andu wala mekumbilu na wingi wa mesilika na depression kwitha na ward ya kuthinikia andu asu sibitali wa Machakos level 5 ondu mwena kwikia mawala ni wangi. As Machakos County Government, there is a ward in our level 5 hospital where we tackle mental health. That teachers or even the public who have issues with mental health can go there and get treated. Also, as a county government, Our Excellency the Governor, Madam Nyandeti, has offered to give teachers a piece of land in the new city to construct a mental health or wellness center where our teachers can be going there and getting treatment or getting help with their mental issues. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuvaki wanzani chama chako Showground, kauntini ya Masako. Na ende musesa mwendo watu ilekanya na maovu asuma ke Daniel Mwongela tuosio dhumuona na usionga likone ya YouTube tukosa mawoni Eli Sylvester M. Malusi aite community ya mwani kuungamia kiwu kinenga wa Kitwasko yungamia na Kitwasko yedha vya salani kwa unwa muvaka mambatie dhowa wa kiwu kitamange JKM akasa Kitwasko seems to have messed up water issues in Kitui Rural. We have had no water in Kisasi town since November 2021. If you don't run away, we are coming to help gain the running speed. Na india sune mawoni ngalikone ya YouTube kuma kwe Mundui Kitamange na Mundui Sylvester. Ekatombe kudhum uyu dhumone vanini nitusoke dhete na mavombi yange. Mukambani wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki chanda wasia metikila kitongo etia kwa witi mwithianu na wanda wasiki ukunikili waki science netuitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame ukosabina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa pauwekala wakwambe
kwambĩrĩria matuko mĩongole na thanthatũ mweri wa gatano twĩ Kibwezi kuthengene na Tumaini Clinic kwa chula sipitali wa kele matuko mĩongole na Mwanza twĩ Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kuthengene na KCB Mwembe Tayari branch kwa Shibroad kuthengene na Naivas Supermarket wakatatu matuko mĩongole na Nyanya twĩ Matiliku Champion Inn kwa King'uti matani sioni machangwa si na Kilili wakana matuko mĩongole na kenda twĩ Ilobi Mulolongo kuthengene na 3D Hotel kwa flyover ya Yellow wakatana matuko mĩongole tatu twĩ wote katika totazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikeloni Wamboka na wathanthatu matuko mĩongole tatu na imotwe Kambut na Kanzi Supermarket kungethenesia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke mobisi ni maitu kana tuko na simu kwisela noti Mwanza ile emwa noti kenda noti kana noti Mwanza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti Mwanza emwa noti kenda noti nyanya Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ivinda rĩanĩa mauseo makukia kwa ulaisi muno na nicho kitumi Silver Hills Training College ikukwete mauseo matemaila palawe ukwenda kwitha caregiver kana nursing assistant ukwata masomo nthini wa kosi certified nursing assistant, certificate in caregiving, counseling psychology kati wa ingi mbingi wosa ni winner discount wa mwei wa katano oyuni wende na nitu unenga mumanyiwa accommodation kwa ivinda ya mwei muimandu obamwe na leu mwei muima nyumba tu sina security nzeo kwa umusiaina mumanyiwa ndukethi wenanzika semba mituki wiyandikithie va Silver Hills Training College Machakos Campus va musini wa Masaku Sartaj Building ngoloba ya katano bakube na Massmart Supermarket kana ukune simu kwisila noti Mwanza ile 3 imwitano ile 5 imwitano 0723 152 515 kana noti Mwanza 5 kenda noti thantatu ile noti Mwanza 0759-006-207. Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. When we see kwisila the UTS Sacco Savings and Shares nutonya kukwata vaita museo ndeni wa kila miezi 3 wa iya mbesa na bado mwaka wa dhela uinengwa vaita unge wa mbesa sionde ila wa iya mwakane yani dividends na kwa interest kana kilungu chosi ya museo view siva kuve kunenganwe yini buso yaku ya kwisobesi ya mwanya museo view wa kukova mbesa ibindane yukite owende na kukethanesa kana kukwata mbesa nzeo kwisila mbesa ila wiyete yani savings and shares though wa shares ya silingi ngili miongo etano na kuambata na uitani ya kilungu chosi ya kana interest rate ya 2% dhini wa kila miezi 3 kana quarterly kana 8% kila mwaka yandhini wa capital shares kwa mbe ya silingi ngili 10 na kuambata dhini wa kila miezi 3 ukwate interest rate ya 3% na 12% kila mwaka ikundi ni inisi ya kuyambesa kana micro group savers ya kwa mbe ya silingi ngili 3 ukwate kilungu cha usiao kana interest rate ya 2% dhini wa kila miezi 3 na 8% ndeni wa mwaka waku wa uiwa mbesa ni usiao kalilikana kana interest iyeni utena mbesa ila inengana we mwaka wa dhela kwa member on them ondo we yandikithia mituki no wo ukwambe ya kusobya mbesa mituki dhoke ya ubonge wa UTS Sacco ulawe vakuve naku kana utukunie simu kwisila noti Mwanza 5 Mwanza 5 thanthatũ nyanya 4 Mwanza kenda oyu UTS Sacco, together we prosper. Ni twasokethia musisha mwendo atwambililie vala komiti ya maundu mawaki wa nyumba bungeni ya Senate yanengane kilungu cha mithenya 14 kwi serikali ya kaunti ya Mombasa aungame mamolati wa Buxton Point na muvea wa maundu mawaki kwiwana na kwikia sahi ya kana kuonania kana NND ala makonikie ni mulati usu ni makwatano mba kilunguni chake ile ta mulati usu. Mwene kivila wa komiti isu Eddie Okech ni wakula vethi wena umelu wa wane wa nyumba isu siadho wa munini ni kana nende alama kengiwe itina wawetikelano na aungame ima nyumba isu na serikali ya kaunti Mombasa mavikie kutetheka. Angelina Musena Mauvo ni wakikalo kila chato iwa umundi ni komiti iyi mwamba na governor wa kaunti ya Mombasa enendi alama akunikie ni mulati wa Buxton November na ungoma ima mulati u komiti iyi ni yanengane mithenya 14 ni kana kuvikiwa livoti na mathangu alama kwithwa mekitu saini mevia yonthe kuonenekana enendi ama kaa kwata nyumba cia kilungu chake licha mulati usu wa Buxton. The next 14 days the CS of housing and the governor
in the presence of the Senate Committee, Standing Committee of Housing, Transport and Roads, must sign that agreement that will make sure that the remaining people in Buxton get considered in the affordable housing program, and if possible, that consideration be given a first option in the current ongoing development with the phase 2 of Buxton. Mwene kivila wa komiti Eddie Okech niwa watikana vayina vata wa kuende siya milati ika vindane kala mwa maenendi maende na kuvinyi ika ona itina wa kumia ilovia sio otaundu maetikila netika vindane kaa kuambeso kwa mulati usu ona uyovo ni kwa kuhusiwa mwikiani siwa ndeto katiwa seneta mwolote chamani cha UDA Miraji Abdilai na governor wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir vala Miraji kumwenda Nasir au mile kwa wedhianu na kutanga asa mungamo wake kukonia enendhima Buxton na alama taisa kukwata nyumba kuvikia yuyu. Haina mfungamano wowote wa kisheria kumshinikiza yeye kuwapa nyumba. Amesema majasema. Gavana kama kamati na kama aliyekuwa mkazi, tumekuja hapa utupatie mikakati yako kama gavana wa Mombasa na kuona watu wa Buxton wamerudi katika nyumba zao. Mimi nimejitolea na nimesema nyumba zile ambazo kwamba zitakuwa ni za kaunti, sina shida yoyote waweze kukaa hawa waungwana walioko hapa. Nimerejelea tena, lakini kuanza kusema na kuniregesha mimi nyuma ili tuweze kufichua yaliyotokea katika mwaka 2021. Aliye na ushahidi zaidi ya mambo yaliyotokea mwaka 2021 ni wewe kuliko mimi. Every day, every time, sisi tunaona tutakuja tuwape mali yetu nyuma. Nishaona hivyo. Maana wazungu wanaambia na kwenye katiba, it is in the constitution. Once you are into argument, na ile argument ukimaliza, that is a breach of contract. Sasa ile automatically, it is a breach of contract. Why don't we take them to the court? Why don't we take them to the court? Tukishina kutoka kwa Supreme Court. Ona uyovo komiti yeni onanyakulea kwaniwa kwayo ni Minister Muvyani wa maunduma waki wa nyumba na mwaniki mutendeka kulea kufika kikaloni kina kila kivanete kunena na sio maunduma waki wa nyumba siya matukua na siya dhoa munini wavama na ikalima Buxton na alama taisa kukwata nyumba isi ya dhoa munini wanaisiro wa kungudhulu na kwa dhukia kwa mulati Chairman, if we start treating this matter casually because of the people that have been given duty by these people to represent us in the cabinet and in as PSs, seriously, we are missing it. We discussed with the PS and he confirmed, PS Singer confirmed, he will be here so that we can solve this issue. But today, they are not here. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kaunti na Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga nambe kalima kivande ni ngengi na mbingoni matu hata kaundi ni Masaku ni mume wetu na kuisilikale kuisilamu vya usu vya nyamusi ya kithekani KWS ovetange nyamumu themba wanza ikuma kithekani tabi 2 ila siethitwe iyananga miunda yo vamwe na kuyali ulama vanda enendia ya maiweta ona itina wa kwitha methitwe mayumia kiyo cho mavinda kwa mavinda KWS ndethitwe yosa etambia ona yemwe kukonya na mo ithi enendi ayainge nimeenda silikali maive wasola methitwe maikwata kumana na nyamuithi otondo silikali yethitwe iyeka kwa andu ala maumiawa kana kuawa ni na musi ya kithekani mukulia ze batoneka zai ya meye utuyuzu tuwajuzi itatu ando maikomani cho tutona gwikara nikenda bukadubetangia na muisu bana undu sia duye na yuona mwatije bana ibingiki niba na zile guduke ibika sawo bwetiro mondani na mondani usu ngo betekwete nipo dete badi kwa jekumya kila kitu cha kwela na ila ziaza tiba ndu bange tuona ale utona kutona ukena bowe tiyu kulya ndo mange mo ga betange sindu iba matu betange zaidi ba nundwe tiite kila ukaba tukaptiko aimwe mo kabala date koma tizo na ukoma nimo na myoga rudhija mbona ndo tiuka kithekane pana si nini kithekane bito lakini jo bito tiite kila kuwa nimo timagia kwa hiyo batone kama bado betange na mwizu eba nduma tunenga mwana tesie titima nedu ibetanga ku nini ndo eti izi na moyine zine tio rudhi ijuegia iruma meondani no dabanda ikaya ngengo boto ona dina kindu ithi meondani dino mabia mabiki mutwegada
andu mange muyo ko mutu itani bitu bena na mo sito mangoi dan zebla ske yo kai ko ya ndeng kusito mo nda we yo ta yo kwa mabantu ka kome tikiyo kita kuikuya nzai uruzi kai ka ya mo nda wito ikandanga KWS na bato naka muge mubetanga nzai no siyo sipano na bato naka muka anola mairo nonda yo mutu so compensate pesa rude to kwata pesa rude nie beke to together ndo mangoya no meba ke kana kwe kana muge muyi mubetanga na muzi para no ni muzi bebe to na madena teilonja na muzi to ko waye mwe muge yoka muka kwata ndo maitu anu dia nda wana muzi mu mando to zimwe gara muzi betanga ku ndo dene tie muno na yune to ni ku mitandao ne kitui anola maomone nzoka maomewene na muzi ya KWS magombezere to makanengwa mbesa makaiwa ndo anola maitu to mbemba ndengo ndoko to kazelekala ndo to kombeza itu kwata mbesa ndo ina kinu tekwati we myamango Saina siatilikanda teka itano muthia wa vilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ngalikoni ya vilingi kwanzia ya meko wethi wanake Sharon Ndinda na kwa vamwe tuikuendelea tukwa kwa ila